Just checking out our program at Te Whānau. We're running good. So once everyone is seated, we're going to kick straight into our next group for today. Anei ko ngā pito kōrero me mihi kātika ki ngā kaiako, ki ngā pauako, tēnei kapa, tēnā koe, kei taku tuahine, te huanga e piata morehu. Nāna tēnei kapa i aki poipoi. E mihi ana ki ngā kaitātaki, ko ana te kaitātaki wahine, ara ko kān te kaitātaki tāne. E ai ki ngā kōrero ko te reo, te pau tāwha, e iri ai taonga a mātua tūpuna, ko tōku tuakiritanga, e whakamanahi ana i ahau, i roto i tōku ao, tauhara maunga te pātū watawata, o neke te awa, taupō nui atia te moana, waipā hihi tūana. E te whānau, tēnā, umere mai, kia haruru mai te whare, tēnā pakipaki mai nei rā, ko tauhara, te ahorangi tuakana.
nei ki ngā hapuri ki ngā hapuri. Kei te mihi. O me he kauana kia whāpini. Te ka autua te rimaki. Mo tōna kākana, tōna whakapaukaha. Ka poipoi a mātou a tāoringi. A hako ngā whakapā taritari. Kei te tōtika te āringa tuaka. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Mana wa
whenua. Tuia ki waha, tuia ki roto, tuia ki tēra tangata. Kārongo te pō, kārongo te ao. Mai te whai au te ao maruma. Whanno, whanno, hara mai te tuki. Aumia, uia. Kai ki e. Ko te kaupapa tēnei tū. Kia whakanui te tuakiri Māori, te ao Māori. Kōrero iho te reo Māori kia riri. Kia kore ai ingaru. Ngā mihi ki a koutou katoa. Tauhara te aru, huake! Mi haro rawe te whānau, if you could please, one more time. Tēnā paki mai, tauhara.